turashima Imana We give thanks to God. mu buryo bukomeye In a kandi very Imana great ibyumve way. iri mu We ijuru, pray that He will hear from heaven. ariko nasobanukiye ikintu kimwe yuko iyo umuntu akoreye Imana, I've learned something that when you serve God, Imana nayo izimurwanirira ikamurwanaho, God fights for the igasambura person imigambi yose ya Satani. and break all the chains of the evil. Noneho hari terime mu Kinyarwanda yasigaye numva yaraje There's gusambura. a slang I hear Sinzi nowadays. niko kuvuga ngo bombe yaje bakayikubita indi antimisile ikamishamburira It's ikamishwanyaguza mu like kirere. when they throw a bomb and then they bring another missile to take me and mash me. Ariko tugiye gusoza izi nyigisho Now we are going to conclude these teachings. zivuga ngo kumenya neza ibikwiriye kugenzerezwa mu nzu y'Imana. To know clearly what should be done in the church. Kumenya neza To know clearly amahame the principles agenga that inzu guides Inzu the y'Imana. house of the Lord. Urwandiko rwanditswe na Pawulo A letter that was written by Paul arwandikira Timoteyo wrote to umwana we Timothy, his son, yabyaye mu buryo bw'umwuka, that he was given birth, he gave birth spiritually, amubwira amagambo yo ku mutima. and he spoke to him the words from his heart. Yashakaga gukemura ibibazo bitatu He wanted- Timoteyo yari yahuye nabyo. He wanted to give answers to 3 problems that Timothy had Yagiye faced. Makedoniya He went to Macedonia. asiga Pawulo muri Efeso. He left, Pito Timoteyo Paul- muri Efeso. He left Timothy in Ephesians, Asiga amushinze umurimo. and he dedicated a ministry to him. Umubyeyi we amaze kuba atinze i Makedoniya, After his parents delayed in Macedonia, yibuka ibibazo nka bitatu umwana we afite muri Efeso. he remembered the 3 problems his son was facing back. Ikibazo cya mbere yari afite And the first problem he had, n'inyigisho zari zaramwinjiranye z'ibinyoma. the wrong teachings or false teachings that had entered into him. Impungenge nk'umubyeyi And being doubtful as a yibaza parent. nimba Timoteyo afite ubushobozi bwo guhangana nazo. And he wondered if Timothy was able to fight against Ikibazo these cya false kabiri teachings. yari yabonye muri And the Timoteyo second thing that he had seen on Timothy, si uguhangana n'inyigisho z'ibinyoma it's gusa, not just facing the false teachings, yari imyaka yari afite. but it was his age. Ni umuntu yashinze umurimo akiri umusore muto, He gave him the ministry while he was still a youth. abona yamuhaye inshingano zikomeye zo gushumba And he found abamuruta out he had n'abakuze given n'itorero rinini. him a great responsibilities Ashaka beyond his kumwandikira age. amugira inama y'uburyo azayobora uwo murimo ashinzwe. And he wanted to write to him a letter that will Ni lead him gute mu nzu by giving him y'Imana the counsel. bigenda muri leadership no kuyobora ubwoko bw'Imana. How does it go with the operation of the leadership Icya in the gatatu cyari church? cyamuteye ubwoba, And the third that had scared him nk'umusore as a youth bashyuha cyane, who can be so yatinye imyitwarire ye ko ejo n'ejo bundi nk'umuyobozi abantu bareba yogira imyitwarire yatera amagawa. and he Cyangwa was so scared that Timothy can be involved into the teachings that Noneho abona kubera ko amuri kure ariko agomba kugaruka kumusura kugira ngo yongere kandi amuhugure, yongere amufashe mu bintu bimwe na bimwe, ariko kubera ko yabonye ko azatinda aramubwira ngo kwandikiye urwandiko nubwo nzaza kugusura, ariko ndamutse ntinze umenye uko bizabigenzwa mu nzu y'Imana. And Paul was like, I'm going to write to you a letter. I might delay or not, but if I delay, I want you to know how you need to operate the church. Muri uru rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo harimo byinshi Pawulo yabwiye umwana wiwe. There are so many things that Paul wrote to his son Timothy in 1 Timothy. Kuva iyi minsi twagiye tuganira In ntabwo this byose previous twabivuze, week, ariko we did tumaze not speak kuvuga of ibintu all- bigera ku 11. We did not speak of everything, but we have mentioned 11 things. Nkoramo samari nto kugira ngo abaje uyu munsi bamenye aho duhera, nimara nongereho ibindi 4 bibe 15 mbendeke yaho, ibindi bisigaye muzabyisomere. And on the 11 things we spoke about, I'm going to summarize and add a 4 that will make them 15 so that you can have a clear understanding.
turi kumwe muvuge ngo amen. Are we together? Mwongere cyane amen. Amen. Icyambere The first, aramubwira ngo mwana wanje Timoteyo, my son Timothy, umurimo w'Imana ntuziyobozwa gatuza n'ibitugu. A ministry of God is not led by the hate, and it's not even intelligence. Impinduka zose uzakenera, all the challenges you met, hari imbaraga Imana yaduhaye zitwa amasengesho. There is a power or weapon that God gave to us, which is prayer. Amasengesho imbaraga zizanya impinduka kubyo twifuza zose. A power of prayer that brings changes onto everything that we have problems on. Ndongera mbishimangire. I will emphasize on this. Nutakaza imbaraga z'amasengesho, if you lose the power of prayer, nuhusha amasengesho, if you lose power of prayer, uzaba uhushije impinduka zose. you will be losing everything. Nufata amasengesho, but if you hold on to the prayer, uzaviva l'experience, you will live in a very good experience y'impinduka of changes. Icyo ni icyambere yamubwiye. That's the first thing he spoke to him. Ngo hishuriye ibanga rya change. Now I'm revealing a secret that can bring changes. Sifa kwa Mungu. Praise the Lord. Sifa kwa Mungu. Praise the Lord. Reka nitonde. Let me be slow. Ibi ntibisaba ko ukuze cyangwa uri muto. This does not require you to be old ko wize or cyangwa young. utize. It doesn't require you to be intellectual or not. Abantu bose All people baviva ubuzima bwa miracle, who lives a life of miracles, n'abasenga. they are those who pray. Itorero rihindura ibintu. A church that changes things, Itorero risenga. it's a church that prays. Abamama bahindura ibintu. Women who change things, n'abamama basenga. they are prayerful women. Icya kabiri, The second, aramubwira ngo nuja gusenga uzumenya ibyo usengera. and he said the second, when you go to pray, know what you're praying for. Hari urutonde, hari There's icyo a twita list. ordre de priorité. The order of Ruzana priorities, knowing what is more important. Uza usengera ubuyobozi bwose, Pray for all the leadership, kuko niho Imana ituruka ihindura ibintu. because that's where God starts by bringing change. Ushobora gusengera abantu bangana You batya can pray for the whole congregation, bikagutwara igihe kinini and it guhinduka, take you much time. ariko wafata umuyobozi wamusengera But when you yahinduka pray for a agahindura leader, byose. you see you have changed everything at once. Cyo ni icya kabiri. That's the second. Icya gatatu, The third, aramubwira ati yewe Timoteyo, you Timothy, nurangiza kumenya izo mbaraga z'amasengesho, after knowing the power of prayer, uzamenye ko imbaraga z'umukozi w'Imana n'imbaraga z'ubukirisitu know that the power of the leader and the power of a Christian nuko n'uburyo ubayeho, is the way you nukuba live, icyitegererezo, is to be a good example, nukugira ubuzima busa n'uwo wizeye is to n'uwo witwa we. have a life of the one who you believe in and the way you live. Ikintu kiza kintangaza, What amazes me is this. abantu b'itorero dukunda kwirukanka mu bantu bakora ibitangaza bafite impano, People of church run to those who can perform miracles, ariko ntidutangazwe, ari naco gikomeye, n'abantu bera imbuto abenshi badashoboye kubabagara. Uwera imbuto ararusha impano. but we fail to recognize those people who live a good life by being role models. Noneho waza kureba ugasanga dutinze cyane ku mazina, ku bitangaza, kwamamara iki, ariko waja kureba indani, wareba character, wareba uwari we, ugasanga hari ikibazo. And we take much time looking at the people who perform miracles, and we fail to look at their inner character and how they operate. Aramukangurira aramubwira ngo yewe
Timoteyo umva kubwira ikintu gikomeye And he awakened him. uzazirikane uriwe kuruta ibindi bintu byose. And he told him, hold on to who you are. Reka mbabwire iki kintu, imbaraga zacu Our si ibyo power dufite. is not what we have. Imbaraga zacu nabo turibo. Our power is who we are. Sifa kwa Mungu. Praise the Lord. Nicyo kuko hari abantu ureba nabivuze muri service ya mbere I said it in the hanze first service, out akaguhumurira neza they smell akagukurura so good to you, they attract uko you. ugenda umwegera The way they come umusanga close to you, akamera nk'amagambo ngo icubahiro cyagiye gishira uko bagiye bamwegera. they look like those Hari people whose umuntu glory uzumuhumurira akiri kure perished. ariko umwegera ugenda umwegera akakunukira. They are like those people who smell good far from you, but when they come close to ukugenda you, umwegera uzusanga budasa nuko azavuga. and more and more you find that these people, whatever they say is not what they do. Abo ntibazabahindura isi. Those people cannot change the world. Bakristo bana b'Imana. Christians, children of God, Abagabo bari hano n'abadame men bari hano. and women who are here, N'abahungu n'abakobwa. young ladies and young men. Imbaraga z'ubukristo A power of a Christian ni uburyo dusa is the way we look n'abo turibo. and who we are. Uzareke batware byose Let them take whatever they want, ariko ntibakakunyage identity. but do not let them take away your identity. Ubu ngubu abantu ntibacigisha Nowadays, tugomba kubabo. people no longer preach about who we need to be. ariko basigaye bigisha cyane They teach more of ngo ibyo tugomba gusingira muri what we Yesu. need to receive. Ariko mbere na mbere ntabwo Yesu yaduhamagariye kuduha imigisha. But first of all, Jesus did not call us to have things. Yaduhamagariye gusa nawe He ibindi called bisigaye us to bikaba look consequence. like Him. Muvuge ngo amen. Amen. Mwongere cyane. Amen. Dusigaye duhura n'ibibazo bikomeye These abantu basigaye days we meet batubaza. so much problems that people ask us. Pastor, ni guturiya muntu ashobora kuba muvuga ngo hari byo anengwaho mu ijambo ry'Imana. None ko ayoboye big church kandi abakristo bagwiriye biyongera umunsi ku wundi. And you may see people coming to us asking us questions. How do you say that this person is despised accordingly to the word of God, but they have a big church and they are having many followers? Yakoze iki? What did he do? Yes, barahari rwose. They are there. Si wowe ukuze itorero, nyiraryo ararikuze. It's not you who grows the church. It's the owner of the church. Yakurekeraho. He can let you stay where you are. Ariko itorero ryayo rigakora. And his church grows. Imana yacu se ko ari nyabuntu. God is graceful. Ariko umunsi wa remuneration akazakubaza. But on the day of judgment, he will ask you, Mwumva imbere sinigeze kukumenya. go away from me, I never knew you. Abandi bavuze ngo twirukanaga abadayimoni mu And izina some ryawe. said, we chased away the Twakijije demons abarwayi in mu your izina name. ryawe. We healed the Izo si sick impano. in your name. Ariko ngo azaberura ababwira ngo nimwumve imbere mwankozi z'ibibi. And he will speak to them and say, go Sinigeze away kubamenya. from me, I never knew you. Ehe. Ni ukuvuga ngo ikibazo si uko batakoze, si nuko impano zitagaragaye. Nuko karakita yabo yari inyuranyije n'ico Imana igize gute. The problem is not that they never performed miracles, but the problem is they never changed their characters. Ariya masengesho muzamufata ndashaka impano And pereza these nanje prayers mpishurirwe you nerekwe you mbone ask ibyo God abandi bakora to n'amashereka perform bonse. miracles and to Umuntu akajya aho ngo narakweretswe And you say, narakubonye. I've seen Ibyo se you. bimaze kutariyerekwa wewe. how is it possible to God to reveal someone to you before he reveals you Bizakugeza. to yourself? Niki bizata. Where can it take you? How will it benefit you? Icyakane The fourth, turacyari kumwe tuvuga ngo haleluya. still together and say Wongere cyane haleluya. hallelujah. Nimugende tugende tugenzura imibereho yacu. Let's go back and Tugende uko examine ijambo our lives ry'Imana ridusaba. and see what the word of God asks us to do. Ngizi izo mbaraga. These Waba uri umukozi are the w'Imana, power. waba uri umukirisitu, Whoever you imbaraga are, zawe a zo guhindura Christian ibihe. or a leader. Icyakane The fourth,
aramubwira ngo Timote ibyo udashoboye whatever thing that you cannot be able hari to imbaraga zituma uzabishobora. there is power that can allow you Uzaje to muri principe ihame ryo kwitoza. be in a principle of exercising. Impamvu tuba twigisha ijambo ry'Imana nk'uku, The reason why we preach the word of God this way, reka mbabwire iki kintu. let me tell you this. Ese ubundi itorero ribereye hiki? Why do we have a church? Ivugabutumwa The evangelists, tujya hanze we go outside kuzana batarakizwa, to bring those who are not born again. twamara kubageza hano After mu they nzu get y'Imana. here in the house of God, Hano ni muri training, this is a training center. hano ni muri formation, This is a hano formation ni mu center. ruganda, This is an hano industry. ni ahantu ho gutorezwa. This is somewhere where you can be trained. Ivugabutumwa ribyara abantu, The evangelism give birth to itorero people, ririmo encadrement, and the enseignement, church with good rikaba ahantu teachings, batoza abantu It uburyo become bagomba kubaho n'uburyo bagomba kugenda. a dwelling place of where people will learn how to work and how to be N'ubu transformed. ngubu turimo twigisha izi Even nyigisho. by this time that we are teaching this kind Iyi of ni teachings, training, ni this is a ukwitoza. training. We are Nyuma training. y'inyigisho uraja kwitereza hari ijambo numvise ryansinze tine pas condamné, ntabwo uvuga ngo byarangiye ryanunguye ubwenge, ngiye gutangira kurigenderamo. Fata amahame yo kurigenderamo, uko ugenda witoza uzahinduka. And after this service, you will go back home, and the word that challenged you, no, it's not like you're going to condemn yourself, but you're going to put this word into action and start to work by what Nimba it uzucumura says. mu magambo menshi uzitoze kuvuga make. If you always commit a sin by talking too Buriya much, then you bitoza will learn to gusenga, talk bitoza less. kumva ijambo ry'Imana, They bitoza train us to read bitoza the word, to pray, kurigenderamo, to work into bitoza. the word. You can train yourself in different things. Ugenda ureba icyakunaniye Go back and check what mu you buzima bwa have failed gikirisitu, to fulfill in the life of nurangiza a urebe icyo Christian, ijambo ry'Imana ribivugaho, and compare it to the word of God, what the word of utangire God says, uzitoze gusa and n'iryo start to jambo. train yourself to look like what the Ubuzima word of bwawe God says. buzahinduka, ubuzima bwawe buzahinduka. Your life will be transformed. Bizenda ni inshuti zawe zituma uhora ucumura, wananiwe gukura, uhora Even usubira if inyuma buri it's your munsi. friends who cause you not to change, please go and change the friends. Itoze kubareka. Train yourself to let them go. Tukiri gusenga, Do not Mana always fasha pray to God. inshuti zansubiza inyuma, God zagize help me, the friends are causing me to itoze backslide. kuzibwira ngo sinzongera kujyana nawe, Train yourself to speak to your friends and tell sinzongera them that kwicarana I'm not nawe going to aha work n'aha with you. ngaha. I'm not going to sit Nakugora with you cyane in this ukabona place. yakugoye cyane, If they are ahora being hard guhamagara on you, telefone yivane muri namba delete yivane their muri telefone contacts. contact wikupe birangire Cut the connection uzaneje. and see that you will walk away. Bibiliya izivuga ngo The Bible says, ntimukayobe inshuti mbi zonona ingeso nziza. Do Niko not go tuzasenga astray. Imana ngo igukize ingeso mbi utaritoza kureka za zindi bakujyana mugendana batuma bagushuka urwo rugomo rwatumye ugira izo ngeso mbi. Itoze kubivamo. the Bible says, bad friends spoils good character. So if you cannot tell God to change your character before you change your friends, that causes you to act accordingly. Abantu benshi b'abajene nubwo Many batakitswa n'inshuti zabo bicwe na social media. Even though telefone na the za youth is computer not zabamo. spoiled by their friends, they are being spoiled by the social media platforms. Basambanira aha, They bakorera ibintu fornicate aha, from their ibintu phones. bipfuye. All things they do Itoze through their kubwira phones. telefone baza bayibwira. Learn to speak to your Uyibwire phone ngo that, sinzareba ibi, you know, I will nzareba not ibi. watch this and that on my Itoze phone. kubireka. Train C'est yourself. It's simple. Ntabwo iyi telefone ari izimbwira ngo ndeba, ni This ndewe phone does uzibwira ngo not tell ndakureba. me to look at me. I'm the one who looks at it. Ngomba kuyitegeka So you ibyo have to ndeba command n'ibyo it. ntareba. The things that you can see and the Ariko things you nkubwiza ukuri, cannot see. ntabwo uzategeka bene nyiri kampani n'iyi si imaze kwandura ibyo bashiraho. Tufite ubushobozi bwo kubifrena, You ariko nanjye cannot- mfite ubushobozi bwo kutabireba. You cannot command the people who invent the phones, but you can command yourself not to watch certain Abajene things. tukibabona muri za salon bakiganira longer see the n'ababyeyi youth in ngo bari the muri sitting communication muri rooms, mu byumba byabo, Then naho communications ibintu on the zabatwaye phones. umwanya. Yet these things have taken their time. Nakakuma This device, iri ni idirisha riguheza isi yose. this is Le monde a entier. window that gives the whole world to you. Itoze Train gusobanura yourself to explain these things.
Sifa kwa Mungu. Praise Jesus. Sifa kwa Mungu. Praise the Lord. Hari abantu bo kwima telefone ukagira ngo none ubwenge bwashize amaraso yahagaze. There are people you can refuse to give them a phone. Warwaye bwakiya telefone. They telefone. feel like they are sick. Niza ubwenge bwarashize. They have been addicted to the phones. Nayibwira ngo ndagufata uyu munsi. I can tell my phone that today I'm going to use you, or I'm not going to use you. Barabyitoza. You train yourself. The fifth, kwirinda kuba ubuzima bw'indorerezi mu nzu y'Imana. Not accepting to follow the big crowd in the church. Ese yeme kumura cankurikiye muvuga ngo haleluya. We still together. Nije guyoboye ikiganiro uko turi mu kiganiro gusa ndashaka kugira ngo menye ko muhaye munkurikira nubwo namwe mutayamugara ariko kwirinda kuba indorerezi. Do not accept to be idle. Aramubwira ngo uzabwira abakristo nimba bifuza gukura nibakoresha impano zabo. If the Christians want to grow spiritually, niba bashaka gukomeza kuba abana nibicara hariya mu nkigi za hari inyuma bibera indorerezi bazabaza bavuga ngo ariko uyu munsi byagenze neza ariko uyu munsi byagenze neza yiberaho ndakurahiye impano idakora ubukristo budakorera umukristo udakora ahora mu ntegenge nujya mu murimo uzakurera ugukuza and become idle, they will never grow spiritually. Icyagatandatu ndihuse. Sixth, kugaragara kw'indangagaciro z'uburere bwiza. Having good values. Aramubwira ngo tu es encore jeune. You still the youth. Uzumenye uko bayobora abantu. Know how to lead. Uzugaragara nk'umwana warezwe. Always look like a child. Uburyo uganiriza abasaza uzubaganiriza nk'ababyeyi. The way you speak to the old, speak to them like uganiriza abakecuru uzubaganiriza nk'abamama. If you speak to old women, speak to them like mothers. Tukabigitangaza Do not be a great person and a prideful. Zanivugira ibintu byose. I always hari bamwe bashobora kuba baragize ikibazo ati none se pastor turadufata mikoro tubigenze gute. And some of you may ask, how can we do it on the microphone? Huzu ukoresha nyine imvugo y'umuntu warezwe. Always use terms of the person who been well raised. None se uzaza wiyaderesa kuri uri umwana w'imyaka 25 wiyaderese kuri turaba umukiza nkuko uziyaderesa kuri Mishe. How will it be possible for you to address yourself to an old person like the way you address yourself to Mishe? Uzamuganiriza umushaha umujya inama nk'umuvandimwe. To Mishe you will speak to him like a brother and speak about everything. But to an old person you will have to carry yourself as a child and speaking to them as parents. Sema hallelujah. Amen. Seventh, kumenya inshingano z'urugo. Knowing your responsibilities at home. Mwabakozi b'Imana muri hano mwabavuga butumwa mwese mwe. You servants of God and mwabajene mwe mwaki. You. Tugomba kuzaza tureba. We need to be seeing uburyo mubayeho mu miryango. How you live in your families. Yes. Inshingano ufite. Your responsibilities. Hari abantu baza bakora umurimo iyo bari bagiye madame yarifashe gutya abana baratanga. There are people who serve here and the wife at home ariko mana we muri kapoze muri veye yejo bundi babaje madame Apostle Sostene. They asked the wife of Apostle Sostene igishobora kuba carakubangamiye muri ministry mufite n'umugabo wawe ntaho uzoba byarakubangamiye wewe mu muhamagaro wanyu n'ibindi. And they asked the wife of Apostle, is there anything that has not been going well? Ariko basubije neza. They answered well. Nibyo ngo Apostle yakoraga yagiye babaga bari mu mwuka umwe baruzuye Holy Spirit bose. Ni umwe yagiye undi yandi bose bashoreranye. They will always be in one accord. Ariko nuzaza wumva ka telefone kurugo kurugukeneye uzuhita ugaruka Teofi. Ni mu mwuka Roho Mutagatifu. And you say you are filled with the Holy Spirit. Uzuhita izi gukururugaruke. Sibyo mande. Muvuge ngo haleluya. Hallelujah.
Haleluya. Hallelujah. Ubuhamya. Testimony. Kanihuta. 18. The 8th. Igihano gitangwa n'itorero. A punishment that is given by the church. Ati uzahane buri wese umuhane ku mugaragaro. Punish everyone publicly. Kugira ngo abantu bamenye so that people will know icemewe mu nzu y'Imana what is n'ikitemewe. accepted in church and what is not accepted, and they will be fearful. Ariko abantu basigaye bagira ngo isoni ngo mwankojeje isoni And ngo these days mwashize imbere people be y'abantu ngo saying, mugamunga you ashamed me in front of people. wishwe n'isoni umunsi wabiguyemo. The day you were ashamed was the first day you fell into a sin. Ni ukuri kw'Imana. Truly. Ugize isoni umunsi uje gusaba imbabazi ngo bikire. Now you are ashamed at the day you're going to ask for forgiveness. Umunsi urwara amavunja ntiwagira isoni bagiye kuyakura ngo bace inzara bayasohoremo ngo ukire ngo nibwo ugize isoni. Now that you want to be treated, it's the time that you feel Niba barwaye ashamed. amavunja hano. Who are those people who've been having jeers? Hari nigeze kubona abantu bamwe ntabwo nayarwaye menshi ariko agatsinsino kose kakama gakwira amavunja yose ntiwokuramo n'intuze gusa ingubishobora hafi kubaga neza nakabugita kugira ngo barebe ko yose bayakuramo. Aho yewe amaguru akarawa gatamba amabugutya kazagenda ntiwagize isoni umunsi amavunja yagufasha ibirenge bira bagiye kugukiza ngo noneho amaguru atambamuke ngo nibwo ugize isoni. And you never felt ashamed the day you committed a sin, and now you're ashamed to be treated of your sin so that you can be put in the right way. When the church is trying to straighten you, let us not tolerate the sins. Let's right abantu you tusigaye tubatuma muri serire kuja gusaba imbabazi ingando terire yateranye n'akarere kateranye kugira ngo bariya barakuza ibyo wakoze. Nowadays we send people to go and ask for forgiveness in the home cells because they know what you did. Kubagora gute? And you say we are being hard on you. How? Umunsi twabagaruye ahangaha. The day we bring you back on the pulpit. We will bring you back to the pulpit. When a sin is known by the whole church and the Christians get to know it well, you cannot go back to serve. When you commit a sin, come in front of church, ask for forgiveness, and let them forgive you, and then go back to the ministry, knowing that you have nothing holding you back. Amen. 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 Do not hide your sins. The 9th. Do not accept to help those who are going to commit a sin. Do not involve yourself into the sinners. If someone is going in the way that you don't agree with, that is going astray from the word of God, and you also show them the gates, and you even help them in terms of writing and everything. Doesn't it mean that you have committed a sin? Didn't you help the person? Aren't you committing the same sin? Someone prepares his own ways. We follow everything. We cannot let you go and do whatever you did and then you come here and we bless you. I see the servants of God who put on the suit. Paul wrote to Timothy and said, do not lay your hands onto people easily.
kwirinda impaka z'ubusa. Do not involve yourself into Yarimo wrong amubwira ati, discussions. erezi zaraje inyigisho z'ubuyobe zaraje ntibakagushore muri debate Do y'izo not nyigisho. engage yourself into the debates Iyo that are in debate vain. nta kizahindura. These debates will not change anything. Kankoresha ijambo nakoresheje mu gitondo Let me use the word I used in the first naryungutse service. nyuma. Niko hari umugabo wigeze kuvuga hano aravuga ngo There's a man who once said here, waho gukangura umuntu wisinzirije instead of waking up a person who's pretending to be asleep, wakangura usinziriye. you can awake the one who's sleeping. buriya inyigisho z'ubuyobe abazizana baba The bazi false ukuri teachings that are brought by bakakwirengagiza kubera inyungu bafite bakanga kubivamo. those uwo people who muntu bring false wisinzirije teachings. yiyobagije ukuri azi ntabwo uzakumushiramo ngo uramushobora ahubwo waje akubwiriza udakijijwe akakumva. Those people who bring false teaching does not mean that they don't know the truth. They know the truth, but they want to benefit from their wrong teachings. muzumva amaverse bagira mu mutwe. You should know the Bible verse they have none quoted. ari amaverse yaje kubusa ntibabizi. Did they learn more about the teachings they have, the word they have kept in their heads? jewe nzamvuga ngo izi nyigisho z'ubuntu zaje Or I will say that these teachings of grace, zizanwa n'abantu bime bashatse kugira ngo bibere mu mudendezo birire umunyenga they are brought by bange those gutanga people who want ikiguzi to live in cy'ubukristo. freedom. none se ngo cyacumi uzi ko amufata amafaranga yose miliyoni 100 ukamukubita mu nda udakuyemo miliyoni 10 urumva ko atari akazi. Don't you think it's a work if twebwe tumaze azorohera someone abantu bakamabiruka ngo ntukiyiriza ariko muzinzara ukuntu tuziryana yeme do you barakubwiye ngo know wibere mu people who bukristo can tutaza tell you do wiyiriza. not first? Yes. Fasting can be hard. tugasenge Yesu yarangije byose. Do not pray Jesus has finished all. nibyo byonyine. Those are not the only za things they teori say. ziriho z'ubu They have zizana this inyungu kind of theories that ibintu brings byose bikama biza byirukanka ukazubona byose everything come ko birama bitangurana. running. uwo muntu uzabe muri debate uzamushobora. How will you debate with this person menya and ukuri succeed? ukumubwire wowe uko wizera ibindi bisiga uceceke. For the Utegereze truth ahubwo that you don't usengere. speak to them about it naho and just debate keep wayishobora. quiet. aramubwira ati wa mugabo bugwa ni You man. Timoteyo. abayuda Timothy. bahaye bigisha inyigisho z'amategeko These people who n'ibisekuruza are teaching bafitemo about the inyungu laws and kugira their ngo bumve ancestors superiorite yabo. so that they will Timote put their list of priorities. uzaganira nabo muri Efeso we You will ubashobora. speak to them in Ephesians and you bayoboye ko won't be agakiza able. kaboneka ku buntu kubera ko Yesu yaje. And if they know that hari icyo Jesus bashaka came kurinda. to give grace, there is something they want to protect. uzabima amatwi tureke Do ngo not birirwe give your bagusakuza. ears to them. icya 11 The 11th, intambara nziza z'ukuri. intambara nziza iraba ibaho good fight iremewe. exists. ninde wakubwiye ngo ubukristo buzama bumera gutya gusa. Who told you that the Christianity should be bwira mugenzi wawe ngo easy? ubukristo baraburinda. You protect your Christianity. mubwira ngo ubukristo baraburinda. niyo ntambara nziza That's a Pawulo good yavuze ngo That Paul said, narwanye intambara nziza fought a narinze good battle, kwizera I kept narangije my urugendo. faith and I accomplished my work. nutarwana If you don't fight burinde kwizera and keep your faith, tuzagera ku iherezo. you will not reach to your destination. Yesu ngo baramubwira ngo urashaka kunkurikira ngo And Jesus asked them, do you want to follow me? ngo genda bikorera umusaraba wawe. And they said, you go and carry your cross and follow me. wanakuuliza wewe unataka kuwa And jeshi? I asked him, do you want to be a soldier? Nasema ndio mimi And you nataka. said, yes, yeah, I want to be a soldier. Wewe jeshi? So are you a soldier? You say, yes, sir. Kuja Come. bakakujyanayo. They take you. Murukerera bakakubyutsa. Early in the morning, they wake you up. You Viringita. train yourself. Viringita. They put you in the mud. wagira ngo fye po And when you want to mawe celebrate, mama iwe hapa we jeshi. they beat you. You said you wanted to follow us. Tibaza bapfa gukurikira ngo uzabe You don't umusirikare only nyawe. follow to be a soldier. Titeguye. You follow when you're ready. Abakristo bagira mu gahanga gakomeye. Christians have hard heads. Umusore wese araje aratwaye.
umusaza wese guy araje comes and aratwara takes. umuntu wese aravuze ngo ndiyo And everyone says something, you always agree. ndiyo gusa just uzabaho ari agree. ndiyo gusa ndiyo Continue gusa to live in agreements by agreeing on everything. ntabwo bizashoboka It won't be cyangwa uzabaho gusa possible. ngo ni oya gute And you cannot just Hari live by igihe saying cyandiyo, no. There is a time for igihe yes, bijyanye n'ukuri kw'Imana when it goes with hari igihe the cya oya truth of the word of God, and there iyi is si a time to say no. ntabwo ifite ukuri ijana This world does not have a truth muza mwiga 100%. kuvuga yego Learn twige to no say kuvuga oya. yes and time to say no. haleluya Hallelujah. haleluya Hallelujah. narabivuze mu mibyizi mbona abantu bamwe ko bashaka nko kundeba gutya I said it, but some people didn't want to look hari at igihe me in basigaye the eyes. iterabwoba basigaye ngo kumvira kuganduka guca bugufi kumvira Obeying no guca bugufi and humbling no yourself kuganduka and being Bifite submissive. bifite condition They have conditions. sinyira iki ngiki de Sign to this, wowe ugasanga biranyuranyije and you find this is rimwe astray from what bayanditse you karindwi kandi the wowe uzi ko one ari they rimwe wrote it as 7, and you know it's nuvuga 1. ngo yesu nabise tuzawumvira And when they say you don't obey, nite karindwi so do you want me to call 7 1? How possible is that? none se nuvuga ngo ndiyo uwishe ibintu wabyise bitari byo niba uzaba wagiye ku murongo. And if they tell you the wrong things and you say yes to them, do you think you're still in the right way? umukristo azavuga yego A Christian says yes, kabisa pe kandi yego kaba yego a nini true kandi yes. ariko hari aho uvuga ngo And there is time to say no. avec politesse With a good, udakubita ibitugu ukamubwira without being, with no pride. Shadarake na Meshaki na Abedenego babwiye Nebukadineza Shadrach, Meshach, and Abednego. baramubwira ngo nyagasani They said, Lord, turakumvira we obey you, ariko Imana twizeye but the God we believe tiyo twemerera ko dupfukamira cannot allow us dupfukamira ikigirwamo to kneel down before you and niyo worship. Mana yabakiza amaboko yanje noneho niyo ariko avec obeissance But with obedience. yadukiza If he will save us, it's okay. But if he cannot save us, then it's okay. We cannot kneel down and worship a stone. Nebukadineza yararangije amaze kubona ko bafite imana ze And ngo Nebuchadnezzar guhera sighed. none aho twarira hose imana ya Shadarake na Meshaki na Abedenego And after he saw that the God of, nutamenya kuvuga yego aho bavuga if yego you nawe don't aho learn bavuga to say imana yes yawe where they're supposed izamenyekana to say yes, your God will not be known. ngiye kongeraho bino I'm going to add 4 mbirangije things. muvuge ngo haleluya Hallelujah. mwongere cyane haleluya Hallelujah. icya cumi na kabiri And the 12th, aravuga ngo yewe mwana wanje Timoteyo my son, uzamenye kuba igisonga cyiza mu migisha Imana iguha. know how to be a good steward. Yes, nagutegereye nanishatse ngo numve ijambo ukoresha icyongereza narakimenye de No. se mbimenya l'entendant nyawe Being a good steward mu by'Imana yaguhaye. in what God has gave to you. nimwumve bya 11 amwongeyeho icya 12 nimwumve And ko he havuga added the second, Timoteyo wa mbere 6:17 19 First Timothy, wihanangirize abatunzi mu by'iki gihe mwumve abatunzi mu by'iki gihe kugira ngo be kwibona cyangwa kwiringira ubutunzi butari ubwo kwizigirwa. Yeme command, ubutunzi ntimukabwiringire do bwagica not believe in the richness he can bugira amababa hold azaguruka. to you. Umwana numva neza It has wings that can ubutunzi fly. ni nk'inyoni It's like a bird. uzuzisanga mu Burayi bwaza guca bukabageza muri Afurika. You find them in Europe and atubwira another abakristo day bawe they're in Africa. ubwira itorero ushumze babi bisonga byiza gute Command boye kwiringira ubutunzi
And I let them know that they shouldn't believe in ahubwo their rich. biringira Imana iduha byose, Imana itimana ngo tubinezererwe. 18 kandi bakora ibyiza, baba batunzi ku mirimo myiza, babe abanyabuntu bakunda gutanga. And let them Urumva? do good, that they be rich in good works, ready to bibikira give, willing to ubutunzi share. buzaba urufatiro rwiza mu gihe kizaza, kugira ngo babone uko basingira ubugingo nyakuri. Storing up for themselves a good foundation for the time to come, that they may lay hold on eternal life. Muracankurikiye muvuge ngo amen. Are we still together and saying mwongere cyane haleluya. hallelujah? Arababwira ngo uzukangurira abagabo n'abagore bitorero bamenye ubwenge. Call upon men and women to be wise. Nibabona Imana ibahaye imigisha And if ubutunzi, God blesses them with richness, ntibabyita ibyabo, let them not call it theirs. bamenye ko Imana ibatijije Let them know that God has kugira ngo ubwo butunzi lend them, babukoreshe gusa, ariko si so ubwabo. that they can just use the Nibabwiringira rich. bakagira ngo ni ubwabo, bazaba If they bahumiwe. think that it's theirs, they will be hurting. Abantu bamenye ko ubutunzi babuhawe kubukoresha The people no kuba who bamenye ko ari know ubwabo, that- bazabatandukana. The people who know that they are lent the richness to use it and not Iyo Imana to. iguhaye kwiga ukaminuza ugafata PhD If doctora God blesses you with education and be a ukagira doctor, ngo none ni ibyawe, and you think these things ntumenye belong ko Imana to you, yaguhaye iyo opportunity n'iyo occasion nk'igikoresho iguhaye kwikorera, and you fail to uzahinduka. recognize that this is a tool Yaguha that amafaranga I'm given you to menshi, use. yaguhereza icyubahiro. When Hari abantu God bagira gives you icyubahiro glory, ku buryo ahakomanze money, hose bikagenda bikinguka. and whatever they touch, Iyo the yumvise ko doors ari are ibye, open. agira When ati they feel itandukanye like n'igihe yamenye ko Imana ibihaye this igikoresho. thing belongs to them, they will start to go astray from what God wants them to do. Dore abamenye ko ari ibyabo. For those who know that these things Yari belong to asanzwe them, asanga mwene data Emmanuel akamuhobera, uraho mwene data akamuhobera. Ifaranga zamara kuza, yamara kuminuza, and after they have yamara money, kugira ibyubahiro they have glory, uraho. they come and greet. Yagira ngo azamuhobera akazamuhobera haye musunika. And they don't want to attach themselves to people. Abandi baseka. Nabivuze muri Others kite ya mbere speak baraseka, less. ukaruta abantu bose kandi bakuruta mu myaka. And Uraho muko? you look older than other people who are Uraho older mwa? than you. Uko ni mwana. always Afite imyaka 35. are just 35 Karabwira years abakecuru old. He's bafite speaking imyaka to 40. old Uraho women. mwa? Abaye mwana gute? How are you calling old people young when you're the younger? Muce bugufi. Be humble. Arababwira ngo uzababwire ntibagakorwe, ahubwo bazamenye ko ubu butunzi them. Imana ibahaye nibi byubahiro nibyo kugira ngo bakore imirimo myiza. And for all these things that God has Babe abanyabuntu. good works, let them be Imana merciful. niguha amafaranga, God blesses you with money. uzunezerwa ko yaguhaye Yes, ibikoresho. be joyful that God has Uzi given ugenda you uryame the neza, tools. Sleep urye well, neza, eat well. uje utembere, uje kuruhuka, Yes, ntacyo travel bitwaye. and Ni go to ibikoresho for Imana rest. yaguhaye kugira ngo ubeho neza. Use them as a tool that God has given to you. Nuhura n'abantu nabo But bashonje, after you meet the people who ubabwira are ati mwana we ko hungry, mpaye mbona wababaye, wagize ikihe and see kibazo? them, my Njyewe child, papa I can ndahari, see ngize gutya, I'm minerval. sick, I Yo, need wiga school he? fees. Where do you go to school Yo, to? yo. Pa nimero. Give me the Itahire, number. uje gufata valise. Go home ejo and uzajya. carry your bag and go to school. Kuri momo, po, And magana, then pay. ibihumbi 200, hale. Sendinge pay kuri the konti school yashe. fees. Uzajyeyo. Yes, Haleluya, go there barikiwe. and learn, be Ukigendera blessed. gutyo. Wagera hari ugasanga umuntu witwara When you go nabi. there, you find someone who's Ejo misbehaving, uzansange mu biro. and you ask the child to come and find you home. Kuri usigaye witwara ndi. How do you carry yourself these Biriya days? ntibikwiriye umwana w'imfura. He doesn't ask a child like you to Dore behave in such amahame way. yo These kwibintu. are the principles of how Irya you need to wisdom Imana behave. izayishimira ivuga ngo And God will rejoice in nanezera that ko kind naguhaye of ubwenge. wisdom. Sifa kwa Mungu. Praise the Lord. Uze hano mu rusengero Come nuhagera to church when you reach here. ubona abana baririmbye And you Mungu see y'umwema, children, they are Mungu singing, y'umwema, praising how good Mungu God is. y'umwema sana. Tutawuhavuga ariko we biravye umukundu byasharaje ubabaza niko aho niki mwabuze ko n'ubushimito buzasaraye Why cyane. do you lack Mikoro, to another to Nimumbarize sing well? hariya murebe online kamikoro And nk'eshanu ask 20 them how sazindi za much original are the zigura ngahe instruments. miliyoni 2 ale Pay for the instruments.
ukaza ukareba tapi hano ukareba And now ibintu you see zicaye the hano carpet. mba munoze muzigira I think it wankorera has done- itide hano Can Imana you yakwitegereza ngo do a budget for me? And God will see you and rejoice. hakonjiza nibaza I nk'imiliyoni wonder, 100 umuntu azashira kuri konte how do someone put 100 millions on his bank ntatekereza ko hari account abandi nabo and think that nibura there baburaye are mwo other gutwama people who ukamuyibika spend gusa ngo hungry. izabaho You just uzi keep uhora the ubara imibare budget gusa to be ireba there, just increasing the numbers. ntiwibutse nibura ko sehashika kibagabaga muri sociale hari abantu babuze ibihumbi 5 zo kwishyura za mitiwele baryamye mu ibaraza bananiwe kubarekura abandi babuze imyenda noneho ugenda umunsi umwe gusa wapaka imodoka wamiuza n'imbere arya hamagara wa sociale numvise wapakurura hano umuntu wese waburaye umuntu wese ufite ikibazo And you don't feel like you need to bring food out and call upon the ngaya people who are mafaranga ndayaviye hungry. kuri konti ya You say, sociale I'm taking out my money from my bank account. umuntu wese Find utabashije every kwishyura person who couldn't pay. hari haba ibintu njewe naganirije umuntu ukora I once kibagabaga spoke to someone, yani inshuti someone yanjye who arambwira did ati such pastor things. He said, Pastor, itorero mwadufashishe church, help us. gute tubafashe How can we help you? nimuzane nibura imyenda ataha Bring hantu nje ushinzwe clothes. sociale hari abantu bicaye badafite habe n'umwenda wo There are kwambara people who sit here and they don't have even a single cloth. bamwe baricaye mu mbarazana babuze Some they are amafaranga seated iyo here. tuzana twabwira ngo nimutanga imyenda yo kujana nico kibazo twarabibonye ayo mafaranga ubise kwari The ibikoresho money wafashe that you are keeping is the tool that God has given to you to use. ni birero yari kwabwira ati This is uzakangurira abantu what Paul was aho speaking to kugira Timothy. umurengwe Instead of being no rich gusuzugura abandi and to boast no kutabitaho and not being amafaranga caring, akakwibagiza abandi and the akaruha young start to akakwibagiza look n'Imana down on the yabiguhaye old and look down on God who blessed you uziko with what you n'amafaranga azaruha have. akibagiza umuntu n'Imana yabimuhaye Have you noticed that people can be rich and forget God who blessed them? ubihindura ibikoresho byo gufasha abandi Change them into the tools that can help you help others. muvuge ngo haleluya Hallelujah. mwongere cyane haleluya Hallelujah. niko ngo agere 19 arabona On ngo verse bibikira 19 ubutunzi say- buzaba urufatiro rwiza mu gihe kizaza kugira ngo babone uko basingira ubugingo bw'ukuri babwiza amafaranga storing utanga ufashisha abandi niyo The yawe money you give out helping Babwiza ukuri. others. This Hariya is niyo your yawe. money. That's your money. ayubika muri konti The money you keep in the account. Abandi bank account, bazayarya. Other people will eat it. amazu wubatse The houses you have built azasigaramwe abandi ariko ibyo watanze ku will be Mana left n'izuzawe for others, but the things ariya you gave mamodoka out abandi are the things that bazayagendamo belong to you. wagiye kuruhuka aho Imana When you yakujyanye go to ariko ibyo rest, uzasanga wagiye n'ibyo But wafashije what abandi you will find in eternal life are the things you gave out to bazadamararamo people. pe Others will dwell in bayicaramo the bamwe things bicara you muri built za for foteye yourself. gutya They'll be n'amamodoka sitting in aba your yasi seats. uzavuga Put bamenye your za money. ariko ibyo wahunitse mu But bandi the mu Mana things that you stored up in others are the things you find in eternal life. nimwige gukorera Learn to serve. abanyarwanda twige gukorera abantu Let's learn to serve others. Amen. amen Amen. amen huzuza wicara uvuge ngo igihe cya mituweli kirageze Come and sit and say it's time to pay ko for nje mfite insurance. asiranse uwagurira abanyarwanda nka 500 How- za mituweli Let me buy 500 insurance cards for at least 500 Rwandans. wamuze usuka amafaranga ni bande batayi Who are Uza hano those mu who murenge, have no uze. insurance? Go in different sectors and do that. Imana yigeze kudukorera ikintu gikomeye One day God did an ndapfukama amazing things to ndasenga us and I knelt Mana down we and ituro prayed. ry'ishimwe kuko Imana yanze kumenya ngo iyo yakoze ikintu n'uyu munsi hari ituro ry'ishimwe natanze sinshaka kubirata ariko ndashaka umbere ku buhamya iyo ikintu kigize mu mutima ndaba Mana ndaguheza ituro ry'ishimwe And you always give thanks ejo bundi whenever nakurikiye God does odiye something. ntuze kuri YouTube I follow the Pastor search. Kanoni Rutayisirahaye asubiza ibibazo za hariya haravuga ngo ariko abantu bazabigora ngo ubuntu ngo icacumi atari ko muri bipfa atari ko njewe ahubwo inzani ati nimushake muze mu byanyu njewe nacironkeye inzanza nkabwira Mana atugende ugiha ubutumwa ukibwira ngo Mana rero mbere yuko gitanga Before you Urabona? give your tithe, kiriya kirakora it works. mbwira Imana none Mana ko wakoze ibi niki Say, niki God, twaguha
This is what you have done. kugira ngo What can ubone ko I give natwe to umutima you? wanezerewe. So that you can see that my Imana heart is ntizihabwa niwo joyful. ubahaye wigirira neza, ariko se ni ituro gusa ryo kwerekana ko je suis It's reconnaissant. just Imana sikeneye a amafaranga. thanksgiving that you want to present to God Nicaye aha that mu you're ntebe joyful. iriya ntebe izikora ibintu, I always sit on that seat and it does amazing things. barahagarara hano batanga itangazo muri They sosiyete. stood here and gave out an Juste niwe announcement. wari uhagaze aha ngaha. Nzanibuka. Juste is the one who was Hari nka standing. 2010 naguhi. It was in Numva ko 2000. umwuka ambwira ngo se wumvise. Have you heard? And the Holy Wumvise. Spirit spoke to me. Have you heard? Nicyo ngushaka. That's what I want you to do. Aha. Ndavuga ngo Nyagasani wagize neza. And I said, Lord, thank Tuza you. twumva amajwi ijwi We ritubwira icyo hear the tugomba gukora voice ariko that tells us ntituzumva. what we need to do and we despise Uzumva it. ijwi umwuka yashize mu Always mutima wawe. listen to what the Holy Spirit has placed on your heart. 13 kugaragaza ubudashikirwa hose no kuri bose. Seme muracankurikiye muvuge ngo amen. Kugaragaza ubudashikirwa kuri bose no hose. Aha. Timoteyo wa mbere 6:2. Kandi abafite bashebuja bizera be kubasuzuguzwa nuko ari bene data. Murumva? Ahubwo barusheho kubakorera kuko abagirirwa uwo mumaro ari abizera n'abakundwa. Uje wigisha ibyo kandi wibahugure. Ati Timoteyo uza wigisha ibyo. And he spoke to Timothy and said, teach them. Ntibakananirwe gukora neza ngo kubera ko bahaye bakorera bene data. Let them not despise them because they are brethren, but rather serve them. Mureke mbabwire. Let me tell you. Nsobanura iryo jambo. Muvuge ngo amen. Do I need to explain this word? Aba bamuzehe mubona batangiye akazi These kera. old men who started working before, Bafite amasosiyete. they have societies. Bafite imirimo bofashamwo ba les They frères en have Christ. so many works they can offer to the brethren here. Twaba tukibabwira ngo babahereze akazi We bemeye. shouldn't tell them to give you jobs. Ndabaraye. I'm telling you the truth. Tibaza bemera. They don't accept. Uzukundi baza bavuga. Do you know what they say? Mureka tuzaza duhurira nawe ku rusengero dusengane. Let them, we'll be meeting them at church and pray together. Ariko simujane mu kazi kanje ngo gahindura urusengero. So I won't take him to my business and turn it into a church. Frère en Christ, uzumenya ko ku kazi ari boss akeneye productivity, akeneye benefits. Know that when the person gives you a job, they need a production, not a church. Za haleluya. And you'll be proclaiming the hallelujah. Za repetition. The rehearsals. Tasahe gukora There's n'ibindi. no work to no time to Sahaza work. akazi n'akazi. Time for work is work. Sahaza kuza gusenga no gusenga. Time to come to church is time to go to church. Basigaye bava ngo nimba hari abanebwe babaho bataza ba produce. N'umuntu witwa umukristo. And these days they say that people who are so lazy are Ari twebwe twakabaye abambe. Christians. Yet Uzi icyo we were supposed twitwaza? to be the first. Frère en Christ. You know what we hold on to? That we are brothers in Christ. Dusenga wande ko yankaje agute. Gute. How? Yabaga hano umunsi umwe yaje kumbwira kandi umwana yakundaga pe yari yanamushoyemo n'ibintu byinshi arambwira ngo namusezereye kandi ari wewe wamupromotiza ugashaka kugera hano ati yes namufashe mu kazinzi ngo azamenya ariko yimuye imirimo yagiraga agashira hari naramubwiye ngo uzagufashiriza ahandi ariko reka habyara umusaruro bazagushira mu ntebe unanirwa guproduza ubwire ngo bakugire gute. And if they promote you and you fail to show a productivity, aramubwira ngo uzahugura abakristo nabyo bazamenya you need to teach the Christian. But number one, they should be excellent. Ko waje wakererewe naraye muri veye sihuriye n'akazi k'abantu. Ko muranumva neza ariko community mitwe muvuga ngo amen. Amen. Yo si impamvu. That's not a reason. Kweli kabisa. Truly. Kuko nyiri kazi gawe the one with the business needs a productivity. No so ngo Paul yandikiye Timoteyo hakina se. Paul did not write to Timothy. Muzamumenye uko bigenzerezwa mu nzu y'Imana. You should know Aravuga ngo how kandi abafite bashebuja bizera nimwumve be kubasuzuguzwa nuko ari bene data frère en Christ mwene data Emmanuel turasengana murasengana kwazi ni kazi nimugaruka hano mu bishuti n'abasengana unamuyobore ariko mu kazi ni pose mu produise neza. At work you should work and at church you should be at church.
nabakora ugasanga handi no kurusengera akazi ni social kandi ntabwo uzumenya ko ibyo urimo urabibazwa. You should know that the things that you're doing, you will be accountable. Reka nirangirize ko turavuga ibigenzerezwa mu nzu y'iki. Haleluya. 14 kudacuruza impano. Do not sell the talent. Aramubwira ngo uzigisha abantu ntibagacuruza impano n'umuhamagaro. Sell the call and the calling and the talents. Nimwumve. Listen. Timoteyo wa mbere 6 ndarangisha. Nihagira uwigisha ukundi ntiyemera amagambo mazima y'umwami wacu Yesu Kristo n'ibyigisho bihura no kubaha Imana, abayikakarije kwihimbaza ari ntacazi, ahubwo ashishikazwa no kubaza ibibazo, akagira n'intambara z'amagambo zivamwo ishari n'intonganya n'ibitutsi no gukeka ibibi. 5 n'impaka z'abantu bononekaye ubwenge, abantu bakamye mukuri. Hari abantu muza mubona ukuri kwamye gukama, hakurya ko muri desert. Umva, bibwira yuko akubaha Imana. Mwumve, servir Dieu, kubaha Imana ngo kugira n'ibindi ari inzira yo kubona indamu. Now, murumva, who suppose that godliness is a means of gain? Kubaha Imana, the godliness is a means of gain. That's why I don't agree with the teachings of prosperity. You see a servant of God manipulating the Christians, who categorize them. That one has money. bakakuvaniriya bakakwicaza ukaba umugenda makarabuta akawigitangaza atarukurusha abandi igitekerezo. No, because you have good ideas than others. Ako nakakitu ibi. It's because this person has money. Umuhamagaro w'Imana, the calling of God. Niyo mpamvu usigaye ubona abantu basigaye bigisha ubutumwa bw'igice, abandi bagahanura iby'igice kubera iki? Karatinya ijisho. Nakomeretsa agashimangira agasa n'usasereza. Robine ngo urafunga wowe robine y'Imana urayifite. Wafungira robine wowe. That's why some people teach a half of the message because they don't want to open half of what people need to know. Do you even know where your blessings come from? Abandi wamutumira ngo surampa ngahe. Others, when you invite them, they ask you, how much are you going to give me? Angahe kuja kubwiriza ubutumwa bwiza. And you ask how much when you're called to preach the gospel. Abandi baje guhanura akabaza akamukarikira. And others, before they prophesy, utagira ifaranga akama musukaho umuri. Those who have no mind, they akamutwika kuva kunzara umusatsi ukamushirira. Yafa kwinjira gutya yahura n'urubenzi akamatangira guhindura formule kundi faranga ziribwa. Uyu ni muhanurira nkahaza amaranga mutima ye envelope iramisohoka akaza hanura iby'Imana itamuhanuriye itamubwiye agahanura gusa kugira ngo amenye ico atahana. And they always prophesy so that they can gain. Tell them the truth as it is, as God has given it to you. And the rest, leave them to God. Hallelujah. I love Daniel among all the men. After Belshazzar saw a handwriting on the wall, onyina abona ngo yacitse intege ngo aramubwira umwamikazi aramubwira ngo ku ngoma ya so hari umusaza wibagiwe witwa Daniel muhamagara aza kubwira. Urumva umugabo utazukorera kugira ngo niho bamuheze icewo. A man who does not work to be glorified. Daniel yaramaze gukura. Daniel has turned into an old man. Yamatangira kuza nkunda bene abo basaza ba. I love that kind of old abasaza buzuye ukuri. Yamatembera gusa royale umwami aricaye n'ibikomangoma ngo yaratumye bituka kwisi hose biraje baramwijisha babona umusaza urimo winjira gazagaza. Ati Daniel twagize ikibazo nti wari mu nama ariko habaye ikibazo none utubwiriraga batubwiye ngo ugira inzira z'Imana kwizivuga. Ati yes ni he ati hari amaza kubita amaso kuri ekara. He looked at the wall.
arahagaze muri kuru. And he started in the court. Mene teke ufarisini. Mene. Imana yagufashe gutya. God has kundasobanura hold you igikubita ku gipimo and he ngikubite put you gutya on the scale wamubwiraze and he found you were nothing. Teke And Peres atubwami bwawe yamye bushiraho izeru ibuhaye and your abamedi kingdom has been n'abaperesi. given to the Medians and Pers. Sinari mpari. I wasn't there. Ako ndango yarangije gusoma chama gisubirayo mu. And I think after he read that, he went back. Mwabakirisitu Christians, bo gushira muri abo bantu nayo maso kabasa. is it possible that they can put you among that court and you speak the truth, or you can start to look down? Icanyuma The lust. mureke kuzaza mucuruza impano n'umuhamagaro. Stop selling Mureke the Imana talents and the yabahamagaye calling ibabesheho that God has ibaheze given. bikwiriye Let tawe God uzakuruta sustain you. ariko No one uvuga will ukuri be Imana above yaguhaye. you. But do not sell what God has blessed you with. Tuzakubabwira bade abone abatoye nabwiye tuzababwira bamuze We're speaking to the youth. There is a time we'll speak to the old people, bamukecu the old women. tumupe Bwana utukufu. Let's give glory to God. Ura ko wanza kuzamura yewe muvuge ngo hareruye icanyuma ndarangije. I'm done. Aramubwira ngo kugira umutima unyurwa To have a heart that is satisfied kibanga ry'ubutsinzi as a secret of victory. kibanga ry'ubukristo bw'ubutsinzi. As a secret of victory. Icakora koko kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuva mu inyungu nyinshi kuko ari ntaco twazanye mu isi kandi ntaco tuzabasha kuyivanamo ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije tunyurwe nabyo. Amen. Umurumva kuko abifuza kuba batunzi akapana kuba umutunzi si kibazo. Being rich is not a problem. No kugira amafaranga nta problem. And having money is not ariko a abifuza problem. kuba batunzi bagwa mu moshya no mu mutego Fall into no mwirari temptation and ryinshi snare. ry'ubupfu ryangiza. Kuko gukunda impiya niwo muzi w'ibibi byose. And in too many foolish and harmful lusts which drown men in destruction and perdition. For the love of money is a root of all kinds of Muvugire ngo evil. ukuri kwa 15. The 15th truth. Ibanga ry'ubukristo bw'insinzi no kunyurwa. The secret of a victory of a Christian is Nugira to be umururumba content with what you umururumba. have. If you become greedy, Ubukristo bwawe buri andanje. your Christianity is in danger. Reka mbabwire. Let me tell you. Uzi ubutunzi nyabwo Do you know the true richness ni umutima is your heart? unyurwa. A heart that is content. Uzi ko nogira kuri konte Do you know you can have money on your amafaranga bank ashoboye account? kungaburira no kunambika no kunigishiriza abana kumva The ndumukire money that is able to feed me, to clothe me, and to ariko take akabundi my ufite za children. miliyoni There is someone with millions, ariko kubera umururumba akabona nta rufaranga na but because they are greedy, they cannot recognize what they have. akabura amahoro agahora n'ubwubu They ugasanga always yabaye atya want more. tanyuzwe. They are not content with what they Nibyo gutuma have. uzubona umutima w'ishari umutima wo kugira Envy, gutya jealousy. huzanyurwe. You cannot be content. Kunyurwa ntibikontereza kutakora urakora kugira ngo ugende utera imbere ariko elefu ugenda ugeramo ukanyurwa nawe guharanira kujya imbere uko ugakorwa Always ariko be utuze mu satisfied mutima with the level you are wumve at ko and work Imana hard. yaguhaye uburyo baho. And just know that God has sustained you with how you need Ngayo to. mabanga 15 Those are the mukari 15 secrets. muhaguruke dusenge. Stand up and we pray. Ndashima umusaraba ndashima yambaziza ariko cyane cyane ashima umwami Yesu ndashima musara ndashima
ndashima yamba nziza ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. hari aho wumva ijambo ry'Imana ryaguhuguye, Is there anywhere you find the word of God challenging you? fata umugambi ugira ingamba, Decide uhige Make guhera uyu principles munsi hari icyo ngiye gukora. that today there is something hari you're aho going wumva to do. ryagutsinze, saba imbabazi. Is there any way it challenged you and you felt like you need to change? Yes, abo ni abakirisitu. Those are Christians. hari utarakizwa uri hano, kuko Is there tushobora anyone kugira ibyo who's byose Yesu not atari mu buzima saved bwawe. yet? You cannot do all that if Christ is not in watambuka your hano life. imbere ukakira Yesu You can nk'umukiza come n'umwami. forward and Nibyo receive bintu bibiri Christ. tugiye gukora. These Ukeneye two are- gukizwa kugira ngo Yesu agushoboze kugira uwo mutima, If wazamura you're ukuboko here tukakubona. and you want to get saved, you can lift up your hand. Imana iguha umugisha, Imana ibaha umugisha. Nimutambuke hano imbere, nimuze. Yesu azaguha amahoro, Jesus azaguha will give you umutima peace. unyuzwe, He will give you a azabaha, He azabaha. will give to you. He will give to you. Abadiyakoni nimutwakirire aba Deacons, bantu. please come forward. Yes. Imana ibagirire neza. May God do good to Congratulations. you. God bless you so much. God bless you so much. Mubongera amashyi menshi. Let's Yes. give them another. Aba evangeliste nimutwakirire aba bantu rwose. Ushobora kuba uwa kabiri nawe waza, You ngwino. can be the fourth. Ngwino nawe rwose, ntusigare mu You ntebe. can come, do not stay. Ngwino wakire Yesu mu buzima Come and bwawe. receive Christ in your life. Naho abakijijwe nidusenge rero, twisengera nizihe ngamba nshasha For the new n'ikibihano. principles and how we're going to Reka work. dusenge. Let's Mana yo pray. mu ijuru, Our Heavenly Father, abakristo dusenge. Mana yo mu ijuru, Heavenly Father, turagushimiye, we thank you. uri Imana nziza, You are good. wakoze ku ijambo ryawe We waduhaye, thank you for the word you offered to us. udufashe kugira ngo duhindure ubuzima bwacu, May you help us that this word will change our lives. duhindure ubuzima bwacu. That will change our lives. Mana, imihigo mishasha ivuke muri twe, For the new principles and goals imihigo mishasha and new ivuke muri twe. goals. ndashima umwami Yesu. Mana, turagushimiye Thank you, God. iteraniro ryawe, ijambo ryawe twe waduhaye kwigisha, Thank you for twaritanze. the word to preach. Mwuka wera asobanure kurushaho, And the Holy Spirit interpret Mwuka wera asobanurire buri wese kandi afashe buri wese kurigenderamo, And the Holy kuko Spirit ntabwo watwemeje kubwiriza iri jambo udafite icyo ugamije guhindura. Hano mu rusengero n'abadukurikira online, buri muntu wese asingira amahame agomba kugenga ubwami bw'Imana. Mana, udufashe guhinduka, tube abakristo bashimwa nawe kandi bafite ubuhamya kuba tureba bose. Abakijijwe ubagirire neza kandi ubandukure mu gitabo cy'urupfu, bandike mu gitabo cy'ubugingo. Uru rugendo batangiye bagendane nawe kuzageza ku iherezo. Icyubahiro n'ishimwe bibi byawe, uha umugisha amaturo yatanzwe na savisi ya gatatu, nayo ukomeze utuganirize. Icyubahiro n'ishimwe bibi byawe mu izina rya Yesu, amen. Muhoberane, bwire mugenzi wawe, umwuka wera kuyobore neza muri ayo mahame y'Imana. Ndashima umusaraba, ndashima yamba nziza ariko ndashima umwami Yesu. Ndashima umusaraba wa Yesu, ndashima yamba nziza ariko ndashima umwami Yesu. Umvica
nitumukunzi w'Imana, Imana nyirimbabazi.